Bunge wa Tigania East Mporo wa Bori na bithurite na ombite kwaranirie na MCA Meru Nkuruki ya 18 maria matiwitikanirie na utongoria wa Governor Kawira Mwangaza indi ni maremetwe kumiria weru ni nontu ni magukira aruga MCA mama ni magukira Governor na kinyagia meno guo ya wawandicio kwaga mirandi ya uthii na mbere bamwe na ugu MCA mama ni imekanirite wirani wa kugwatanana na Mporo kethiro marieto mao matirutwa weruni Mukirimithika gataririe ndeto eno. Mubunge Tigania East Mporo wa Bori na ithulite ati na mukirite thimu kuma KMCA 18 kuma mbungene kaunti ya Meru bakiendo muwata mbaru kuruira ucokaniria kaunti ya Meru kinya kethira iba murombete ati abaete marietwa kaiteneka ibukona ndwairire huku nene Meru county nokona MCAs betu teonde bathuki tubendete muno lakini venderwa uwa waliuziwa uoga barenderwa uwa watonya mwili MCA onangabana akarau nengo soka ngavu tuko narua MCA 18 MCAs on galimuro kiri bambira to wete kiria kurutango gena uwe lakini tutakwenda kugetwa from now to nyuma yeku na ndinama twekinya saa 10 kana na MCA 20 baraba kurera manto Kawira Mwangaza no tukwenda Meru yokira tukithia mieri engele from today mieri engele ele changes ikayekdre kuya ndene ya Meru county nikena Meru yumba okira nikanda kana kaka Meru gaokira gategi Mporo Nkuruki wete atena thina na mubango yokolea ndo yo kawikia kaita kara Meru babati kwethira bakeritairwa ngui tutare ya okolea na msikize mzuri atunjakata okolea katika Meru County. Tunasupport okolea lakini okolea iwe ni siku moja. Monday okolea, Wednesday okolea, Friday okolea, Sunday okolea. Antuba project yetu ya Meru ikarutoli. Ibonto kona igembe ibaregere okolea. Igembe kiraba kwenda iroji. Igembe kiraba kwenda isukuru. Igembe kiraba kwenda insecurity. Igembe kiraba kwenda ibarabara inzongi. Nenya Tigania East wa ngombe yeye Tigania East tukavenja tukavenja lakini yeye kirasi tukalingambi yeye roye tukalingambi yo ona kanywa kau akaribati ani barombete Governor County ya Meru Kawira Mwangaza kureta okolea nterei bakiwa munyingo yo nyamachi atori bao begembe yo baikira mpara kinya Nkuruki twina nkatho muno ni Governor Kawira no ntubuntu buthongi burathithirie goro kuthinjira antu begembe na batu twina iromba rimwe kingavana ati ibatu twamuringire kure nyingi Nkuruki yembe twakwerencha turaririe ntuku yetu ya kwigo tuthinjira na itu no ntumpara inyambe nenene ukiyoke ya ng'ombe aki twakwerencha yuna kamutu kamuchele na batu tukaithuranira kuria nyama no ntuna mampareriku ena metiania tuthinjire nya batu obura tuitire antu bampara tuina uru enyama na okaku yake ya kilachi keye na ng'ombe inje mbimbu antu batiania turearia nyama na tuirende ituithuranirite na nku na mariko ya wakia nyama ria Kawira Mwangaza ake ya twamoni nya batu ituiche kuria nyama tutiria na mayo amutheko turia na makamburu no ntu no raigeria kalachi na ara batu oke turetera kalachi Tigania East na no ntu ni otibo etu no ronere nyama wa turairaga na ng'ombe ura ng'ombe nene wiye na mutu ana kinya itunguru bio karanga mariko twinayo batu antu batiania twina nkono ntu mithu iri ukue nikenda mantu aya ombokara boya no ntu no wira antu banyambene be na mpara ni umato na mpara turairi ng'ombe kinya batu tiani twitia yetu na we yaka mutu tafadhali no karia muno mpara iyo tura turetere aru tugeterete no ntu tugone gembe buraba wiritwe itugona buraba wiritwe buru ingwira wa baritire nje ayo barairika ng'ombe batu turairika ng'ombe na inyoke yaga mutu ukolwa ikalu ya kunyorokia kanyama kara no ntu tunabate nyama akiaria gitara kurura irasi bitano bya cukuru e secondary erware Mporo wite kwineto migiochokaniria rieto ria county Meru na kwithira kwina utongeria bobwea. There's no need of fighting each other. Ukiona wewe unapigana yule mwingine, just sit down and reconcile so that you can work together with him or her. Unless if somebody is suffering from Manchester psychosis or Christian, and that's what I hate.
hiyo kitu mimi nimekataa. So angwa kula Kawira Mwangaza utemu mtu wena andwa noe katu kwenda kula kethira wote mba ku manage Meru County ambao webele kidogo. Meru County ye manage ni antu bangi baraba komba ngoge ya ku manage. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.